Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo Abu Syik kai tamung lom dalam siaran berita Abu Syik. Puhaba cedalun mamandung. Puhaba urung drone sehat bila Allah. Semoga urung drone bergebi sehat sejahtera bermudah rezeki berselamat iman bila Allah. Nyo kamu rumpok lom ngon Abu Syik. Abu Syik dikena bahas lom perkara pemilu. Nyo pemilu kata wahai cedram tuah. Bek tat na dengole nyan. Ia kayat musang ale bui segutnya na pahalin dengo. Hancur tak ka Aceh hancur tak ka lih damai MOU. Barakon hana lagi nya Aceh. Ino lih damai MOU ya subhanallah lempah hancur ka Aceh. Selama Mekah menyobarakon bangga tu. Tak bangga bak orang lain. Tapi jino kamale tu. Kamale tu dengan selama Mekah. Nyan ke hai sedram tuah yang pelai Abu Syik urang gasin pu sampo bak urang drone mamandung. Pemilu ne baikot. Yang pilpres haram jadah nu baikot. Nu tintung nu lawan politik PNA. PA. Yang nu lawan urang nyan. Benar tingat cedram tuah bah. Yang le tsunami. Terimong damai MOU nyan politik nakuh. Politik ase tuhaput. Yang nasihat tuhaput yang teken damai MOU. Yang dipengut bak urang drone hai cedram tuah. Nyan damai nyan nakuh damai ke kelompok. Nanu tu sawa urang drone toh tuhaput si tuhaput. Nyan si tuhaput nakuh yang pun purute. Malik Mahmud. Nyan Malik Mahmud asai bajiung palih nyan ji keturunan Madura ji. Kon asli Aceh. Nyan ji urang pengut wali. Yang kedua yang Dr. Zaini. Si Dr. Zaini. Doktor hewan nyan lembui dua. Lembui leh. Si Karya Zaman. Yang lembui put. Yang breok nyan kena. Yang dipegah barokon wate masa perang ji awak ba pesawat tempur. Tim Zakir Manaf. Nyan put dro yang teken nyan hasidram tuah. Nyan yang teken damai MOU bah. Behana lun pegah ba urang drone. You know, nyan menyonu pabeh urang nyan. Si tuhaput nyan menyonu pabeh. Mungkin selamat. Aleuh nu pabeh si tuhaput Irwandi. Irwandi sampoh cit. Darwis Jenip nyan sampoh cit. Sofian Daud sampoh cit. Adi Lawung timbak. Munawaliza bau tak tung. Iji hawak raya idih. Di Jawa idih di Gontor. Di Jabut idih. Hanam itu pu sepu pi. Nyong Abu Syik pegah ba. Merang kesok lawan kalinyo. Nyong ku nyong sedram tuah. Nu baikot pemilu. Nu baikot sedram tuah pemilu. Menyong dijak coblos. Nijak laju hanapu. Tapi bandua nutok. Nutok manduanya. Baik nu kebah pi musaboh. Bandua nutok. Tulis hilong. Harga mati Aceh Merdeka. Nu peduk pak evinan yang bak coblosnya. Harga mati Aceh Merdeka. Apabila pula nubuh nan Abu Syik. Nan Abu Syik nu tulis hinan dia teg. Menyoyo nu hurung drone mungkin. Tulis nan Abu Syik dia. Abu Syik urang gasin. Yang watin dia coblos. Harga mati Aceh Merdeka. Yang kenyan hasil rapun tuah yang pelun pesampo. Terima kasih kudik dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo Abu Syik kamu tak? Aku si didera kan Belanda dengan Aceh kira tu. Temang ka dengan gigih tu nyan. Ka kada Belanda dengan ibu rum buat Belanda tu kira nya yang celaka dah. Hang ka betih ke alit mah kaja. Ke ti ku minta mati kira tu pun main dengan warok yang gogot tu. Ke ti burung bro kira tu kan. Amanan sebab mana je macam mati. Pak beda dengku kelideng orang. Kah 60 juga kira tu. Katanya orang momin hai dengku kan mandum nabut mandum je buat hukum yang ni dah lah pokok mai hukum mana dah. Hukum mana dah lah pokok mai pada ku. Dah calung dah cara. Rono yang kau buka yang ada buka kerja dah cha. Aman makruf nahi mungkar.
Ben na pernah lor no boh na nuk mentama Apa lo? Mentama boh ko pagala ko wa. Ano ang kau jadi ah? Iji kan Kan cuma roh deh. wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pak teman yan, pak teman yan. Baik pegah ke je ku beuy ke na ku beuy ti ku pegah ju. Ku khun ba surat arat ayat 11 pu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ku khun hai pukua ma kadum. Deman pu kullam ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Na urmi man tainom natang. Ha? Pu Yahudi mendum minum yana lepu. Ha? Na ya ayyuhallazina amanu na matang katuod be aduh kaje ku pegaju. Pakai Nabi Muhammad na sabda kot. Wailul liman la ya'lamu wa wailul liman alima thumma la ya'malu. Putra arti khun ko. Mandua boh titul bulah merpo yang upah hayu. Titul bulah mandua boh. Celaka mandua boh yang upah hayu. Memayang sunat tu kopiah, talit mar pi sunat si. Kadang si wajib me talit mar tu kopiah. Ai depu dia tunggu. Hang ku beli hangen, bina bisa ku dah mendu. Ana le ur beriman na tang. Orang mukmin berdua hawa nafsu sama lagi menentang malah lebih daripada menentang lah orang mukmin berdua nafsu. Ya ber je bangai tu lawa. Bela pada taru